Mwongeye kwirirwaho nshuti bavandimwe b'ibiganiro byacu kuri Sayiri TV. Imana ibahe umugisha. Mwebwe mwese mwabonye Imana ikingura n'ubuntu bw'Imana, turayishimiye ko yatwongereye iminsi yo kubaho. Reka twihanganishe umuntu wese ufite ikibazo, uri kwa muganga cyangwa uri n'ahandi hatandukanye, tukubwire ngo ibihe byiza, nubwo uyu munsi bitari byiza ariko ejo bizaba ari byiza, ntabwo bizahora ari bibi. Imana ikomeje kuba mu kazi, komera. Ushobora kuba urembye uri kwa muganga, cyangwa se ufite umurwayi, cyangwa ufite n'ibindi bibazo bitandukanye by'ubuzima, ariko turi kumwe n'Imana, humura. Turagarutse rero mu makuru n'ibiganiro byacu kuri Sayiri TV. Imana ibahe umugisha. Njyewe uyoboye ikiganiro nitwa Mukristo, ndakomeje ntabwo nzasubira inyuma. Hanyuma uyu munsi tugiye kuvuga ku makuru ari kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru akomeye cyane, aho intambara iri kubica bigacika mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ntabwo ariho honyine gusa, no muri Kivu y'Epfo naho ibintu bikomeje gusubira irudubi. Ariko kandi twagiriwe umugisha kuri kamera za Sayiri TV, twabonye umutumirwa, ni umuvandimwe uba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi yabonye atabyihanganira, aravuga ngo reka asure iyi TV yitwa Sayiri TV, hanyuma agira ibyo asangiza abantu badukurikira hirya no hino muri benshi. Ntimujye kure rero, dufite amakuru menshi. Turavuga muri Bukavu, turava Bukavu tujye Nyangezi, turava Nyangezi tumanuke za Buvira, n'ahandi hose amakuru turayafite, twaje tuyafite menshi cyane. Ntujye kure y'inyakiramajwi yawe, komeze udukurikire. Wowe utarakora subscribe, gerageza ubikore, hanyuma ukande like, hanyuma umanuke muri comment utwandikire, utubwire uko ibintu ubibona. Imana iraguha umugisha. Reka rero namwe mwese mwabikoze nongere masabire umugisha, ngira nti Imana ibarebe neza. Reka rero tudatinze twakiriye umutumirwa wacu, tumuhe ikaze kuri Sayiri TV, hanyuma abanza bibwire amazina, ubundi dukomeze n'ikiganiro. Karibu muvandimwe. Murakoze cyane, turabyishimiye cyane kabisa. Kuduha ikaze kandi ni cyiza cyane, kirashimishije cyane kuba aka kanya turi imbere yanyu cyangwa kuri TV. Ni kuri ni cyiza cyane. Yego. Gusa ku mazina yanjye bazi nka Shadrack cyangwa Musafiri. Yego. Ndabyishimiye cyane nanjye kuba ndi imbere yanyu ubu ngubu aka kanya. Ndi kuvugisha ukuri kandi urabizi ko iwacu hiriya aho ni byinshi cyane bibayo. Yego. Bibi cyane kandi byiza bibaye, ariko biba byinshi. Yego. Rero aka kanya ndishimiye kuba ndi kumwe namwe, tugiye kuganira kandi ikiganiro cyose kuba tubwirana hano kizagende neza, kandi azi ko mwadufashamo. Murakoze. Mwabyumvishe rero, yitwa Musafiri. Musafiri, Imana iguha umugisha rero kuza kuri kamera za Sayiri TV. Turakwakiriye, wiyumve mu ikaze. Ni ukuri ndabyishimiye cyane. Murakoze. Reka dusuhuze n'abantu bose badukurikiye. Ndabasuhuje kabisa. Imana ibahe umugisha. Abari Canada, abari muri Amerika, abari muri Kongo, Ndabasuhuje bose. abo bose tubahaye yambu. Abari i Burundi, abari mu Rwanda, abari Tanzania, abari muri Kenya, i Bugande, abari South Africa, abari hirya no hino ku isi, i Burayi n'ahandi, mwese turabasuhuje kandi mwiyumvemo ikaze kuri Sayiri TV. Imana ibahe umugisha. Turakomeje rero n'ibiganiro byacu. Mu minsi itambutse hakomeje kumvikana ikibazo cya M23 ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi M23 ikavuga ko iri guharanira uburenganzira, bavuga ikinyarwanda, ku butaka bwa Kongo. Ariko kandi ubutegetsi bwa Tshisekedi bukomeje kubuza uburenganzira. Nibwo yatangiye urugamba rw'intambara rukomeye cyane, yigarurira ibice bigiye bitandukanye, harimo agace k'umujyi wa Goma, harimo za Bukavu na za Uvira na za Nyangezi n'ahandi henshi. Ibice ni byinshi, ariko icyo nshaka ko tuvugaho, ndashaka ko duhera mu mujyi wa Bukavu, tugakomereza no mu bindi bice.
Bukavu uyu munsi byifashe gute? ni kuvuga ngo ni uko ukuri kera wasangaga imbere kera cyane mu myaka ishize wasanga twebwe abanyarwanda cyangwa ba Nyamurenge cyangwa abanyarwanda ari bo bose wasanga turi inshuti cyane, inshuti za hafi, Yego, dushingirana dukorana ibintu byinshi cyane. yego, ariko iki gihe hari kuzamo ibintu bigamije by'urwango bizanye na guverinoma y'iki gihe. Urumva ni ukuvuga ngo muri iki gihe wasanga abanyarwanda barimo kwica cyangwa abantu bose barimo kwica iriya ni kurengana pe, ni kurenganywa kandi ugasanga kenshi iterwa n'iki guverinoma y'iki gihe. Uhereye nka Bukavu reba ejo bundi ku Nyamara yabayeho cyangwa i Goma hariya habaye inyama ikomeye cyane, ikomeye pe, yica abantu benshi cyane. N'iki gihe abantu barimo gupfa, urumva n'iki gihe abantu barimo gupfa. Aka kanya ushobora kuva hano ukambuka umupaka ukajya mu rugo iriya, ni kuvuga ngo nta wavuga se ufite amafaranga, uramutse wireshe gusa se urageza amafaranga ufite mu mufuka cyangwa se uyegana amafaranga gutya urapfa. Abajura barica abantu, abasirikare utamenya nimba bari hehe, urumva akaza kujya nijoro uryamye akomanga iwawe mu rugo ugasanga gusohoye mu nzu niko gupfa urapfa. Ukumva neza ni kuvuga ngo ukuntu mbajije nibyo iki gihe nta mahoro ahari, ntayo i Bukavu ntayo, kuko ibaza ahantu kweri ko igera saa 2 cyangwa saa 1 nta muntu n'umwe uba ugisohoka hanze, urumva nta muntu uba ugisohoka hanze. Ni kuvuga ngo guverinoma y'iki gihe ntabwo ifite inzira cyangwa intego nyayo, ntayo. Hari abayobozi bacu, hari abandi bose ugasanga ikintu cyose bashyiraho inyungu yabo imbere, yego, inyungu zabo bashyira imbere gusa. Ariko wasanga rero ahantu ngaho gutyo nta mahoro ashobora kuboneka, ntayo. Urumva neza? yego, kuba aka kanya ejo bundi inyambaro ibaye Bukavu hariya baragiye, abafungwa bose bararekurwa, barekuwe bose. Niyo mpamvu iki gihe uyu munsi i Bukavu ariyo abajura benshi, kuvuga ngo babandi bahoze biba bari bafungiye ibyaha bakoze bararekuwe, ubu bararekuwe, nibo bari gukora amabi, bararekuwe bose, yego, bari gukora amabi iki gihe. bikitirirwa bamwe mu basirikare, mu basirikare uyu munsi ari gufasha igihugu, yego, ukumva neza. Na niyo mpamvu kenshi tuba tuvuga ko dusenga Imana idufashe M23 niba koko ishaka ko idufashe, igomba gushaka abo bajura bose ibavanye bafungikanye cyangwa baveho. Niyo nyungu natwe adusaba iyo ngiyo, yego. Kuvuga ngo mu bice bimwe M23 iri kuyobora yongere igerageze ibahige abajura bose, bongere basubizwe mu magereza cyane. Hanyuma ndagira ngo twihute cyane tugere mu duce twa za Nyangezi n'ahandi ahari kuvugwa urugamba mu buryo butoroshye, intambara ikomeje kubica bigacika hirya no hino. Reka ngusubize inyuma gatoya, yego, ni kuvuga ngo twebwe ku giti cyacu turi kumva nka M23 hari byinshi idufashije, kuko uyu munsi niba uyu munsi i Bukavu ushobora kubyuka ukajya gukora, barakubwira ngo wirinde gusa gukora amabi, kandi ukumva ibyo bashaka, babwira inama ubujura bureke, utiba cyangwa utiya. none ko hari amakuru agaragara avuga ko ingabo za M23 zigenda rimwe na rimwe zikambura bamwe mu baturage zikagira n'abo zisahura mu bice zagiye zigarurira. Hari nk'amakuru ari kuvuga ko muri Nyangezi
aho baherutse kugabwaho igitero n'ingabo za Wazalendo ngo bagiye bari mu gihe bari guhunga bagiye baca mu bice bimwe na bimwe ngo bakagenda bambura abantu. Ni iki wabwira abadukurikiye Njyewe uruhande rwa M23? amakuru navuga aka kanya bari kwanduza izina rya M23 kubesha ibinyoma. M23 yaraje ifata umujyi wa Bukavu, ntabwo bigeze bambura umuntu ari we wese, ntabwo bageze biba mu iduka rye ryose, usibye abantu bibye abantu n'abasirikare ba guverinoma igihe bahungaga. Yego. Ikindi kandi iki gihe abantu bazengereje abantu ni abajura bafunguwe muri gereza. Yego. Mu magereza kuko bafunguye abajura barenga 10,000. Urumva rero izo mfungwa zose zagisigwa na guverinoma zirimo bajura gusa. Nizo zahindutse. Hanyuma kandi hakabamo n'abasirikare bamwe kandi ba guverinoma nabo barimo kwiba abantu. Yego. Urumva bigahita byitirirwa M23. Okay. Ariko irarengana kuko ntago bigeze binjiye i Bukavu bazana amahoro. Ariko nyuma yaho abarekuwe bose abajura nibo barimo kuzingiza abantu. Yego, bafatanyije n'ingabo za Kongo cyane niko bimeze gutya. Okay. Dukomeze rero, dukomeje mu mujyi wa Nyangezi aho hose urahazi kundusha cyane. Ni ibihe bice biri kuvugwamo intambara, urugamba rumeze gute uyu munsi? Urabizi ko ihe gihe tumaze gufata Bukavu esimanuka kugera i Nyangezi, barakomeza Kamanyola, baguma aho ngaho. Urumva baguma aho ngaho kuko aho ngaho kwabo bashakaga bumvikanye hagati y'abasirikare ba guverinoma na M23 kugira ngo bashaka amahoro, bashyire mu nda hasi. Urumva? Yego. Barahagumye igihe kinini cyane, arihangana pe. Ariko nyuma yaho M23 niko bishoboka ko bashyire mu nda hasi, bakoresha imbaraga rero. Urumva ko imbaraga kwabo rero dushaka ko bafata Uvira, bafata Nyangezi, bafata ahantu hose, Kamanyola hose, kugira ko amahoro agaragare kandi hose. Kuko uyu munsi umanutse Uvira, Kamanyola, za Ruberizi, Sange, Luvunge, Bwegera, urumva? Yego. Ariya hose ni amahoro ahari kuri ubu ngubu kuko abajura bariba, barasahura abantu cyane. Yego. Biravuga ko ingabo za Kongo zifatanyije n'ingabo z'Abarundi na Wazalendo ndetse n'ingabo z'Ababiligi na FDLR uyu munsi barimo barwanira aho ngaho za Nyangezi. Ni mu kahe gace baba baherereyemo bari kurwaniramo aho ngaho? Ni kuvuga ngo ari ahantu bita mu Ngomo. Yego. Ni umuhanda uva i Bukavu umanuka Uvira. Iyo Ngomo ni mu misozi pe, imisozi kabisa myinshi cyane. Ni kuvuga ngo imodoka kuva i Bukavu igera Uvira, iyo Ngomo yonyine imodoka igendamo amasaha 4 kugira ko irangiza imisozi. Yego. Iyo misozi rero yari intambara ikomeye. Niho bari kurwanira. None M23 ikazamura bakubita bakazamuka mu misozi, baramutse mu misozi bagafata inzira kandi kunyura he Ruberizi, Kamanyola, Bwegera, asanga kandi imbere. Yego. Hanyuma intambara ikakomera aho ngaho rero. Ubwo uyu munsi aka kanya ndakugize nka inkejo, yewe ifite amakuru ko Bwegera abaye intambara ikomeye cyane.
ubwo ni ukuvuga ngo uyu munsi turi tariki 23 N'eshatu. z'ukwezi kwa kane 22 21 yego bwegera arande bakomeye cyane 22 21 n'imwe n'uyu munsi da n'uyu munsi ubu tuvugana 23 baracyarwana cyane. hari amakuru n'ubundi avuga ko mu gace ka Buvira na Kamanyura hakomeje kuba urugamba rutoroshye hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za Wazalendo n'iz'abarundi. Ari ahantu ari intambara yitwa Ruberizi. Yego Ruberizi rero uve Ruberizi wambutse Ruberizi utegera bita Ruvungi. Yego Ugeze Ruvungi utegera Sange. Yego Ari hose no hari intambara. Ariko Sange ntabwo baragira Sange nyine. Baracyari gusa ibihuha gusa usanga abaturage arimo guhunga kuri indabaraje kubura amahoro nyine. Yego Ukumva gusa cyo nasaba M23 ikomeza imbaraga zayo birinda shobora gufasha abantu ikaba abantu bimeze gutya kuko aka kanya cyo kubugiza ukuri nta mahoro ahari. nta mahoro ntayo. Hanyuma aha muri Kamanyura biravugwa ko n'ubundi bitero kugeza amasaha sayi tuvugana ubu turi kuvugana intambara irakomeje muri Kamanyura na za Uvira aho ngaho. Amakuru aturuka yavuga ko biri gucika bikomeye, ingabo za M23 zikomeje gutana mu mitwe n'ingabo za Wazalendo. Ubona amaherezo y'izi ntambara ari ayahe? Amaherezo y'izi ntambara rero uko njye mbyumva bumvikanye hagati y'M23 na guverinoma, bumvikanye bizaba byiza, ariko mu gihe cyose batarumvikana iherezo y'izi ntambara ntabyo, kuko n'ubundi guverinoma icyo bashaka ni kuvangura abantu, ishaka ngo abanyarwanda ngo abanyamurenge ngo abanyarwanda ngo baje iwabo. Kandi mu myaka yose twebwe twabayeho tuzi ko abanyamurenge babaye muri Kongo imyaka myinshi cyane imbere twebwe tutaravuka. Urumva mwese uzamuvana iriya ngo uvane igindi wanyu hehe? Yego hehe ni ukumwirukana mu gihugu kandi ari mu gihugu kandi ari iwabo si iwabo se. Yego nuko rero hanyuma ku gice hari ahantu Kongo igabanira n'u Burundi, aho haravugwa naho intambara ngo ikomeye cyane, ingabo ngo za special force z'abarundi. Reka mbwira aho hantu rero ari ahantu bita Kavivira. Yego ni za Uvira. Yego n'umupaka wa Burundi na Kongo. Yego urumva akabanya yitwa Isange naho kanya umupaka, ariko ukambuka nani umugezi wa Ruzizi. Yego aya niho hantu FNL yambuka kaza kwambura abantu bari Sange abarundi barambuka nabo bakazarya bakiba abantu bafata bakabajyana inka zabo cyangwa biki. Urumva bakabigiye ibambura ahantu bita Roningo no kanja mpaka kandi umpa kandi Ruzizi, umugezi wa Ruzizi urambuka nawo kandi hose barambukira. Akaba n'ahandi hantu mu zone ya Uvira itwa Kiliba Ondes. Yego hano kandi ari mpaka kandi wambuka neza umuhanda wa Burundi na Kongo. Nuko mipaka hariya ni myinshi, niyo mpamvu ni kenshi abarundi barambuka hariya cyane bakajya kwiba bakajya ibiri byose ubugome biki. Yego ukumva neza. Yego niyo mpamvu aka kanya ntavuga pe M23 ishyigikiye yewe ikoresha imbaraga iyo myanya yose yiveho imyanda yose yiveho. Yego kuko ni umwanda, ko aka kanya ntabwo ushobora gufata ngo uzambuka umupaka ngo ugere Uvira cyangwa ugere Sange cyangwa ugere Ruberizi cyangwa ugere hehe ngo ufite amafaranga se urare neza wapi.
ntabwo ari afite amahoro. aha hantu rero ku mupaka w'u Burundi na Congo urabona ko ingabo z'abarundi za Special Force zirwana ngo abarwanyi kabuhariwe ngo bari kujya bacakirana n'ingabo za M23 ngo abarundi bagakubita batanzitse mu buryo bukomeye cyane. Aya makuru urayafite hiki, urayavuga hiki? Urazi abari mu bintu byo kuvuga gusebya gusa M23 ari ahantu ku mupaka wa ari intambara ya M23 na abarundi avuga gutyo kuko nzi ko abarundi bafite ubwoba ko se ngo u Rwanda shaka kubinjira iwabo kubera ubwoba bagashaka rero ahantu hose ahari imipaka hose bashaka kwambukiraho. Yego urumva rero ari ahantu ni Ruvungi. Yego Ruvungi ko Ruvungi barahambukiraho cyane abarundi cyane kandi Ruvungi ibamo abarundi benshi cyane. Yego abarundi benshi cyane rero aho hantu rero nayo irara ko nawe kuvuga se ngo M23 makubito nikubesha. Bivugwa ko ingabo z'abarundi ngo ako gace ariho zirwanira n'ingabo za bafite ubwoba ko M23 baziko se u Rwanda ni urwanira ariya rutinjira iwabo kubera ubwoba. Yes kubera ubwoba ko bimeze gutya. Hanyuma ikindi nashaka kugira ngo nkubaze wenda turacyagufite uzakomeza kutuganiriza mu bice bimwe bigize Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane ibiberamo intambara mu buryo budasanzwe kugira ngo tubwire abakunzi bacu ko tuzakomeza kubagezaho amakuru n'ibiganiro bikomeye kandi byinshi biri kuvugwa ku butaka bwa Kongo ku bijyanye n'izi ntambara. Hanyuma muri Kongo hari kuvugwa ingabo z'amahanga zigiye zitandukanye ziri kugenda ziza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. We ubibona gute iyo bahamagara izo ngabo? Ubona ko zije kugarura amahoro cyangwa hari ikindi kibyihishe inyuma? Hari ikindi kibyihishe inyuma kuko nk'utuvuge tuhishije kuri ujye ukamagara ababerisha akabavana iwabo ushaka kumuze mu bandi gihugu umubiriji azitangira na kwijana usige baje kuyiba. Wowe ubona ari ubujura bubazanye? Baje kwiba gusora mitungo igihugu ya Kongo gusora mitungo gusa igihugu. Yego kuko uyu munsi nimba ushobora kuza hariya intambara iri hano wowe ukaguma hiriya imisozi aho iri ukayase ngo ibirombe ni ibyanjye sinzi biki ubwo ni ibirombe kandi ari intambara kandi iri mu gihugu n'ibyo uba ushaka kwiba mitungo gusa. nk'ubu wababirije ubundi numvishe amakuru barimo aravuga ngo hari ahantu hari ibirombe byabo niho bahise bagenda birundayo ababirigi none babashaka biki si kwiba se kubu na Amerika iri kuvugwa muri Kongo cyane ntabwo birabura Amerika yahaye ariko ikihishe inyuma ko wane twebwe turaje gushaka atunye u Rwanda na Kongo u Rwanda rureke kandi babashaka iki ku Rwanda ya mitungo yabo bazi ko niba muri Kongo niyo nyine magaka banyiri bagapfa yese kubera iki Amerika itave iri mu misozi aho iri ikajya Ruberizi Kamanyura ikaguma hariya kubera iki? Yego isi ko ibyo ushaka imitungo mu misozi nubwo baza bavuga ko baje kurwana ariko hari ikindi kiba kibazanye. Ese inyama iri Ruberizi iri Ruvungi iri Sange Kamanyura iri Ibukavu iri Nyangezi iri Ngomo wowe ukaguma hehe mu misozi hano hari iki amabuye agaciro ari zahabu ukaguma ahantu hari n'ibikora yani imbonye bisasu. Yego ibiti byari itonde gatubwira ibisasu turmaline
emerode urumva hanyuma David byose wumva ko uzofana mu gisasu niho hano ugenda wowe ukaguma aho ngaho ngo se ufasha Kongo kweli tuwe gufasha Kongo no kwiba Kongo no kwiba Kongo none ko abayobozi b'igihugu cya Kongo bari kwiringira amahanga ngo tufite amakuru ko ibiti birimo biratemwa ijoro n'amano biribwa ibiti byibwa n'abandi ibyo biti Ubushinwa Ababiligi n'abandi bose biribwa abo nibo bari kubyiba barabisahura baratemeje n'amano amakuru yose none ko twebwe gusa abaturage tukaguma gutyo gusa tugajya ceceka ugasanga ahunga gusa ukava amasasu hano ugahungira hiriya ugasiga ibyawe bigatokana abandi abajuru bakaza nabo bakinjiye iwawe mu rugo bagasahura ibyo usizemo bagasigara aho ngaho yego kuko ikibazo gikomeye none ko abategetsi bayoboye Kongo uyu munsi umuti w'ikibazo barawubona mu bihugu by'amahanga aho bagenda bifashisha bamwe mu basirikare bakomeye bo ku migabane y'i Burayi ubona amaherezo ari ayahe kuba bahamagara izo ngabo ngewe mbivugiye hano uvuga nko guverinoma yacu ubuyobozi bwacu buri hasi kuko nta kuntu ushobora gufata imitungo iribwa iyo ngiyo hanyuma nawe kandi ugende ufate kandi amafaranga uyatange hanze abaturage inzara ikabica ugasanga abarimu ubu ngubu amashuri ntayo ni kunyumva neza yego amashuri ntayo abaturage inzara yabishe hanyuma ugafata amamiliyoni y'amadolari ukayatanga mu bihugu ngo umuze mu rufashe kandi abo ngabo nabo bakaza kandi inaha ugasanga baje kwiba kandi ahubwo gusa njye cyo mvuga amaherezo y'ibi bintu ni uko ubutegetsi buhinduka kuko niba bishobora kuduha amahoro bikomeje gutya tuzakomeza gutya mu bibazo mu ntambara inzara ubukene mu gihugu kandi igihugu kirakize ariko tukabura ubuyobozi bushobora kudufasha kugira ngo igihugu cyacu kibeho neza hanyuma tugera ku musozo ingabo za M23 n'ubutegetsi bwa Kongo buyobowe na Felix Tshisekedi baherutse kuba ko bagiye kujya mu biganiro i Doha muri Qatar ariko Kongo byarangiye isa nkaho ibiteye twatsi none uyu munsi amakuru ahari nuko M23 nayo yaba yamaze kwikura muri ibyo biganiro ubona icyafasha Kongo icyari kuzafasha Kongo icyaba umuti ku butegetsi bwa Kongo cyangwa se ku gihugu cya Kongo ari iki niyo cyo mbivugiyeho kandi mvuze ngo kugira ngo Kongo ibonye umuti kugira ngo Kongo ibonye amahoro ni kubanza igashaka ikareka kwiringira abasigaye bahanze abazungu abanyamahanga cyambere igashaka umubano hagati y'u Rwanda na Kongo akabaho ibiganiro bishobora gutuma Kongo yumva neza ko abanyarwanda cyangwa abanyamurenge cyangwa umuntu wavukiye igoma irucuro hehe Masisi za Sake ntabwo ari umunyarwanda bose ngo uzamubona mwirukane ngo aje iwabo ari aho ngaho hakabamo ubumvikanye ko bikumva ko bari nabo n'abakongomani urumva n'abakongomani nyuma yaho ngaho banyamurenge nabo ko bikumva ko ari abakongomani ibyo bizafasha Kongo kumenya ko twese bivamo hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo guverinoma igomba gufata umwanzuro kuvuga ngo dutekereze guhindura guverinoma kuko
ibiganiro byabaye Katare ko ikanga kujyayo nuko Kongo yayizi ko itafite iki ukuri. Yego, hanyuma turi kujya ku musozo tugira ngo dusezere n'abakunzi b'ibiganiro byacu, ni iki wabwira abanyekongo bagenzi bawe, niyihe nama wabagira uyu munsi, hanyuma dusoze n'ikiganiro cyacu? Njyewe icyo mvuga abakongomani inshuti zanjye, abavandimwe, abadata, bakuru banjye, ndi umukongomani mwene wanyu 100%. Icyo nshaka kubabwira, tureke kugendera mu Kigali ni kuvuga ngo tusiendeye mu vitu vya maneno tu, tupendane tena, tuache ubaguzi. Dunia si wote tuko bakongomani, tuko batu si wote. Munyarwanda ni mtu sawa weye, iko na damu sawa weye. Munyarwanda ni mtu mwenye iko na akili sawa weye. Na leo hii si wote tukiwa katika njia moja, tukipendana, nchi yetu itakuwa na amani. Juu Mnyarwanda ni mtu kama weye na Mnyamulenge ni mtu kama weye. Sisi tubaki ni wamoja, tupendane kabisa. Tuache ubaguzi wa rangi, tuache ubaguzi wa kabila, tuache ubaguzi wa kila kitu. Tupendane wa ndugu zangu. Kama mko nje Bulaya wapi, kama mko fasi yote ile katika dunia, tupendane kabisa. Mimi niliishi Rwanda miaka mingi, siyaona ubaguzi wa Mnyarwanda na Mkongomani hapa Rwanda. Siyaona ile mimi. Siyaona ubaguzi wa Mkongomani na Mnyarwanda hapa Rwanda. Si wote ni wamoja. Na niliwahi kuwa hapa Rwanda, nilizala, niko na mtoto hapa tena vizuri sana. Sina shida hata moja hapa. Wa ndugu zangu, na wasi tuache ukabila, tuache kutengana, na tuache kusikia ushauri ya viongozi wetu. Ndio wenyewe na ubaguzi. Utasikia mtu uko Lubumbashi, Kinshasa, anakuambia sio Sud Kivu ni Rwanda, Nord Kivu ni Rwanda. Hapana, basi tudanganye, batatubesha. Sud Kivu ni Kongo, Nord Kivu ni Kongo. Nipo twese tulivamwe, si wote ni wamoja. Na kama unafika Goma kweli utaona kama vile Goma ni Kongo. Juu bakongomani banala Goma ndio kwetu si wote, na Rwanda ni kwetu si wote. Fasi make dunia kuna ubaguzi. Na wapenda tena, tuwe pamoja, tuungane kwa nguvu bila ubaguzi. Dunia itakuwa mzuri. Okay. Ni wanani unataka kusalimia? Na wasalimia wa ndugu zangu wako kunyumba. Nasalimia Amani, Mapenzi, Broze Noela, na wakubwa wangu wote ambao wako nje. Na wasalimia nyinyi wote kabisa, na ndugu wetu wa Kongomani, nawapenda. Nawapenda kabisa. Ndabakunda cyane, kandi ndabakumbuye cyane. Ndabizi ko ari musi mwenye azadufasha igihugu cyacu kigira amahoro, kipate amani, kiwe na nguvu. Tuungane. Maki mtu anavuka Rwanda huko nguvu, unavuka Kongo huko nguvu, unavuka Kongo kuna shida. Sawa kisi tulikuwa zamani, nguko tubayeho kera. Nyarwanda bavuga ina haka akambuka muri Kongo, akaduka mahoro, akajya kucuruzayo, tukashakirayo, bagashakira muri Kongo. Niki gihe ndababwiza ukuri, batatubesha bavandimwe, basitudanganye, basicamo ubaguzi, atupendane. Asante. Sawa. Dusoje abakongomani mwese aho muherereye hirya no hino ku isi, Imana iho umugisha kandi barebe neza. Hanyuma kandi dusoje n'abanyarwanda mwese, Imana ibarebe neza. Hanyuma abari hirya no hino ku isi mwese mukomeje gukurikira ibiganiro byacu kuri Saheli TV, Imana nibaha umugisha kandi barebe neza. Mwibuke gukora subscribe, hanyuma mukore share, murayikinge, mutwandike muri comment, mutubwire uko ibintu bimeze hirya no hino. Turabakunda
kandi n'ukuri Imana igikomeza kubareba neza. Hanyuma mugire umunsi mwiza. Ibiganiro byacu nakagaruka tuzakomeza gutumira uyu mutumirwa wacu ajya bagezaho akantu ku kandi ushaka hari icyo ushaka kumubaza watwandikira muri comment cyangwa se ukatwandikira kuri nimero zacu tugiye kubaha, ubundi tugakomeza kugira amahoro n'ubumwe n'umutekano. Ni 0782 98 73 97 0782 0782 98 73 97. Mugire amahoro y'Imana, Imana ibarinde.